Anya laki din! Nangalaam iti day takal ding pidot. Napidot ko di kampusan to, Jasmine, bakit? Adda ayamot mapidot akal ding. Adda, ano siya? Ka, an-anwam ngay day takal ding. Parja, kat ilakok ti karnina. Si daan tamot ang tidaduma, ah. Ay, makaammo ka pidot. Basta saan mo at tinakaw day takal ding. Anya laki din ni Jasmine. Anyat pa nakitkitam kanya. Mangaldeng. Napidot ko naklangaro din. Apay day taamanok pidot. Napidot ko di kampusan to apag trabahwak, Jasmine, bakit? Anya, adda ayamot mapidot amanok ijay kampusan to. Panagkunakat neyaw, awan na itamanok. Tadi na mo ti papapanan na di kampusan to. Manok nayaw awan. Parche man kit de, tani, mabisina kaon. Amang ano adda akin kukwa iti day taamanok pidot. Anya laki din na ya, Jasmine. Awan ti aking kukwa iti day tamanok kung naklangaro din. Sigurado ka? Wun, danag mo na ya. Parche maun kat lutuwa maun. Nabannuga ka ng arami diti pansyon ni Jay Kampusan to. Nagsapamatan arimwar ni Pidot. Hashmate? Sa dino nga iti papanan na. Mapan ijay kampusan to tatang. Adda ka no maitabon itang aldaw. Ket masapul ti sepulturero akas kan kuana. Ay, isumat lagayam ang nagsapa arimwar ah. Ay, uwan gayam. Adda bagasyaw. Adda tatang. Apay aya. Ay, bumbulod ak pa'y manlaang. Tanay, awan isa ang minijay balay. Sumra kayo pa'y tatang. Ikan kayo pa'y iti sidaan nyo akarne ti manok. Ay, naggana sin no kastanak ka. Nala, umay kayong harudan, tatang. Anya ngay dagiti anak kasupot, pidot. Makmaka na naggapo iti Kampusan to, Jasmine, bakit? Anya, apay anagala kay ti makmakan iti kampusan to. Nadalos dagita makmakan. Inyatang dagiti nagminatay. Kalpasan na pinanawan dan. Ay sinalbag ka, pidot. Atang matgayam dagito'y amakmakan. Apay nga inalam. Pinanawan damatan. Asino kumatimangan kadagita ket natay mat ikanda. Ha? Diyan nabiyag at timangan kadagita makmakan. Saan ka dagiti natay? Ala, mangan takid din. Ay, si kalaangan timangan, pidot. Maalumi imaklaang amangan iti atang anaggapo iti kampusan tao. Imang po itakaon, Jasmine. Alam na kito, bakit? Anya man ang dagito ang nakasupot, pidot. Badbado, bakit? Napinta sa badbado. Nan, kita akman. Wow! Nagpipintas akawas. Branded pa'y. Isuot mo Naggapon ngay dagito'y akawas, pidot. Di mo damagan no sa dino tinagapuan na. Tinapatag at napintas akawas mo. Magustwak launay dagito'y akawas. Adda pa'y gayang pitaka na. Wan bakit? Original apitaka na ita. Adda pa'y toothbrush kan sagaysay. Dahi tatibal lang mo, Jasmine. Di mo kasapulan dahi ta. Apay ngay nga adda toothbrush kan sagaysay dito'y supot. Di mo latan ikaskaso dahi ta. Bakit? Usaram tulatan da kita akawas. Adda manan maitabon dito yung kampusan to, pare Pidot. Awan, pare Ismael. Asidingin ti Karol dito ehanta. Si kapay lati makamu kada ko na. Di nakaditulungan amang ipisok iti pansyon tilungon tinatay. Saan mo't asyak ti naka-duty as si Pulturero ita? Si Kamay? Ala, saktulatan ti makam mo. Sa nabale, tadamot dagiti akin minatay at tumulong kanyak. Badbado man ang tinsangpot mo, pidot. Wan bakit? Kita man wadda kursunadam tanuawan. Ipadawat mon kadagiti karuba. Nangalaang may kadagito'y abadbado. Nagpipintas man. Di mo damagan sa dino tinangalaak. Tinapatag. Adda na pintas abadom. Atoy pay. Anya man ang dagito'y. Prutas. Agduduma klase ti prutas. Ay na, nagadumutin a prutas dagito'y, pidot. Ado ti kwarta ma. Awan kwartak. Manulang mat nga ti sweldok as si pulturero. Nagbaset. Nangalaam nga rod iti inggatang mo kadagito'y a prutas. Saan ko ginatang dagita prutas? Donasyon dagita. Anya? Asino nga'y tinangala ka dagiti prutas, ti tirabaw ti pansyon ni papang, mamang? Ay, diya ka mo iha, anak ko.
Apag biit tala nga pimanaw, ngam awan mo din dagiti nyatang ta prutas para ka ni papang. Adala kid dinangala ka dagiti prutas, anak ko. Ay, anyamot din. Oray dagiti mayatang a prutas? Alaan pa'y dagiti agtatakaw? Sino tayo kinasaritam itay dito'y Campo Santo, pare Ismael? Jakin ko iti mapukpukaw akalding. Pare pidot. Anya? Impastor na lakano dito Campo Santo idi na minsan nga aldaw. Hanggang mapukpukaw umutayin. Di lakanong talina tinagbatay. Ay, amang ano sindan dagiti alalya dito'y Campo Santo, di kaldeng, pare Ismael. Kasano ko masidaan ti alalya nga iti kaldeng. Sinda tinabiyag. Iso ti amaw. Ha? Si kamot ti kanayon dito Campo Santo, pare pidot. Amangan, no da nakita makaldeng. Ay, kwa. Awan mo tinakita kakalding dito'y Campo Santo. Apay ngamin dito'y Campo Santo ti pangipasturan da iti kaldeng. Alaan atisan makitkita aparaswa. Anya? Kanya nga dagito nga inted mo kanyak, Pidot. Toothpaste, tatang. Kukuha mo da kita. Aha! Nagadumatin at toothpaste dagitaw. At dapay sapataws. Kung tatang, kukuha mo da ita sapatos. Amok nga umanaykan ka da ita black shoes. Nangalaam nga kadagitaw, Pidot. Di yung damagan no, sa dino tinangala kadagita. Ay, wen, ang nagadudagito'y at toothpaste. Kabarbaro pa'y dito a sapataws. Saan pa'y anaos-usar? Nagsipngat. Blackout man. Sapay awan pagsilaw na. Saan na pare ko ti pagsilaw? Bakit? Nagadutin nyawit ko a kandila. Anya? Amok nga da power interruption ita arabi. So ngayon sa ganakaon. Nangalaam manen kadagiti kandila, Pidot. Naglaing kalaki din agdamagaya. Mabitlang. Sinjak dagiti kandila. Ay. Apay nga nalambay ta sabong tinatay pare. Sayang. Saan mo ako ko kita sabong pare pidot? Kukuha tinatay da ita. Anya laki din ni pare Ismael aya. Impakadak mat dagiti asabong. Nang ipakadaam ko ba? Itinatay. Yawit ko dagiti asabong tinatay, pare Ismael. Bakit? Sabong para ken ka. Ay na, nag-sweet matin nila kay ko. Sagutan nakpay iti sabong. Wen bakit? Ay ayatan ka ngamin. Ngam, nalaylay matin dagiti daduma. Di mo ni kaskaso dagiti nalaylay. Tinapateg. Sagutan ka iti sabong. Sa bagay, At ito'y pa iti lipstick. Bakit? adda pa'y lipstick. Ada. Kukuha mo na ita. Bakit? Ay na, nginginaan da ito a lipstick lakay. Lab ka nga ron. Magustwak da ito a lipstick lakay. Pagtataguob ti aso. Kabutbutang ti panagtaguob la. Itaman pa'y nga agtaguob ti aso tapido. Huwag nga ron. Bakit? Anya nga tan ti mapaspasamak. Ay na, mabutangak matan, Pidot. Mabitlan. Tay nakbugawan ti aso tang agtagtaguob. Anyat katkatawaan para Ismael. Ang mga nusur-surutan da kan dagiti alalya taktakawang paray. Isong agtagtaguban ti aso yaw. Anya? Agasem ngamin. No da ipasurot dagiti nagminatay agar-gar tinatay. Alaam. Sayang nga mindagi jay para Ismael. Madiday tangar aramidem pare pindot. Kasanaw no maamuan dagiti kakabagyan tinatay at takawam. Alaam dagiti gargarit nga ipaspasurot da iti lungon. Limad mo't nga lalag dagi jay agamit tinatay. Makamuka. Tilang makunak. Respectum kumadinatay. Agpakpakadak mat. Asino ti pagpakpakadamit. Ipakpakadak iti bangkay nga lag ti gamit na. Aday ta ka manan ako nakpare pidot. Saan arab-rabak day tangar aramida. Mayat. Daanag mo na ya. Kayat mo ti ules, tatang. Ulis mo't niyag paiso day ta igamaw, Pidot. Nangalaam nga ay. Ginatang ko para kan ka. Ay na, nagsingpit kan ba raw? Ikan nagpaiti ulis ka. Saan lang nga ules ti itad ko kan ka, tatang? Anya pa ay ba raw? Atoy, napintas sa jacket. Aha! Leader jacket mo't day ta ba raw? Awan, tatang. Pag isukin ka day ta, kukuha mon. Ay na, agyaman akbaraw. Ay na, nginginaan day to'y a jacket. Ay, dapay gamitan ko, tatang.
Adda pa'y? Wan tatang. Antoy pa'y tirilo. Rilumit niyag paiso day ta. Pidaut. Kukamon day ta. Si Kangay. Anya nga iti kukwam. Di da ka di pa kadanagan. At danto manan maalak akakasta. Anya? Pangalalaam ka dagitaw. Ay kwa. Basta. Di ulatan ni kaskaso dyan bagak. Nay, si kamot gayam ti masabat ka, Ismael. Papanam. Ijay balay da pare pidot, tata. Nay. Apayakit kita ti jacket kan pantalon ka? Sino tinangtad kada kayo ti jacket kan pantalon, tata? Nipi daw tamanugang ka. Ay salbag na dya tao. Ha? Apay Ismael. Kano naggapo iji pansyon da kita akawas. Anya? Ay, ilamang nakbakit. Ang mga numatag ni tatang mo. Apay ngamin aya, Pidot. Ay, kamkamatan na kitibunang. Rumwar ka ni tabalayaw, Pidaut. Hawanan kay tibain. Kukuagayam tinatay dagitit itad mo kanyak. Ay, jaski ka. Hawanan kay tibain. Anya ti kayat asawan da ito'y, Pidot. Ay, kwa. Uray ti ules nga itad mo kanyak at kukuagayam tinatay. Alaam iji kampusan tao. Ay, natag***tan ka. No kasta, uray dagiti intad mo kanyak kat kukwa tinatay. Ay, kwa. Adda dito'y ni Pidot. Ay, pakawanan da ka di tatang. Saan na maulit day jay? Talaga saanin ang maulit day jay. Gaputaan da nagreklamukin ka, salbag ka. Pudno day ta pare pidot. Iso ngay mayak tito, itapapayaban da kay munisipyaw. Adda kano nakakitakin ka, atak takawam dagiti gargaret tinatay. Anya? Day ta tigagarak pare. Ay, amang ano mabalod ka. Ay, saan Jacket ti mabalod, par Ismael, tatang. Rumbang laeng abayadam, ti basol mo iti pagbaludan, tapnog nakam ka, jaski ka. Gamit tinatay, inkaki din taktakawain. Ay, dakis day tangaramaid. Tatang! Ala, agrumpat kan pare. Ingkasong batan ti reklamo daken ka. Ay, huwin par Ismael. Nakidagkidawa iti pamakawan kadakwada. Dakas ngagpaiso tinararamid ko. Ala, papagayam. Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon pinauluan. Si Paul Toriraw. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Tita, naisupot kong ti sapatos nila kay Julio. Isupay nga ilakok. Inakon, ta na isampay ko mataminan nga impalaban nila kay Julio. Awan nakakita kanya ka insupot ko ti sapatos nila kay Julio. Hey, original ko naman. Mailakok iti nangina. La 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 la. Oh ha? Ay, agyaman nak, nalpas matlangan ti panagsabon ko. Gaw-gawa kon. La 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 la. O may kapayag merienda, Lolit. Ha? Ay, wan, Mrs. Go. Sumarunukan ton ije balkon. Wan, Mrs. Go. Nagsayatan. Ang merinda kami. Mabsugak manan no kastoy laang. Inakon, katkaadwak ti ka nag-amerienda. Sige lang, Lolit. Agmerienda ka na. Mrs. Go, mabalin ka di ayawit ko laangan, no adamat da merienda. Tapno ka nang dagiti anak ka. Oo na, day talaga yam. Yawid mo lata. Anyam, nakababain samot, Mrs. Go. Anya lakit din aya. Okay lang kanya. Sige, yawid mo lata. No addamat da merienda. Mrs. Go, pakananda ka din ton aldaw. Katuan saan ka di akastama tar-aramida? No kasta paglaban ka? Pakanan ka mata talaga. Agyaman Mrs. Go. Mrs. Go,
Mabalin ka di ayawid kunto no ada si daon amat da. Ha? Ay katuan Ngam nakababain samot, Mrs. Go. Anya lakit din aya. Apay kumamapain ka. Katsigod mat akasta ka. Ha? Saan kit din? Kwa, Mrs. Go. Ay, anya lakit din ngagpayso ti biyag aya. Adda talaga dagiti nagpupuskol ti rupa na. Sige lang lakay, mangantan. Taim mo na nagiti anak ta itay. Naimas day ta si daon tayaw. Impaiyawid ni Mrs. ko tinatda si daon mi itay aldaw. Impaiyawid daw wenno insupot mo manayin. Takas tamat taramid mau. Saan? Dinawat ko. O di parehas mo't laeng. Di ka lagbabain. Sumardeng ka man, Jimmy. Nung karamidon ti kastoy. Dito imat makaraman itinaimas a si daon. Ay, mangibabain ka talaga. Anya lakit din aya. Mangan kakadilatan. Tanaimas mo dito yung sangpot ko amakan. Kat no di mo kayat ti mangan, si daok aminan day ta si daon. Oh, Tata Ulyo, nag-jogging kayo? Ay, wag na, nag-jogging ak itay. Kat ita, agpagnapagnak ngayon. Ay sige tata. Inakon, tainak ijay sentro. Ay, mabitlaang. Apay tata? Dayta suot mo sa pataos, baraw. Ginatang mo dayta. Wan tata, ginatang ko. Kas lang amin di sapatos ko natakaw. Wag, karuprupa na launay dayta suot mo Anya? Wan baraw, nangina, ti pinanggatang ko iti kasta sapatos kahit. Kasta ka di tata? Nanggatangam ngay, iti dayta sapatos. Inla ko kanyak ni Lolit tata. Inted da kano kenkwana para iti asawa na. Ngam ila ko na kanulangan kanyak. Tasaan mo't nga gisusuot nila kay na itinginginaan na sapatos. Aguray ka. Wen, malagip ka. Idi sabadaw, pinaglabak ni Lulit iji balay. Kat iti day tamit lang aldaw. Diya kung nakita ti sapatos ko hindi sog iti balkon may. Anya? Tinakaw na daytoy kan ka, tata? Wen, tinakaw na. Kat inlako na kin ka. Ay, uwan tata. Sige tata. Agawid ang karod, tainak ilaba da ito'y sapatos yo, kat isublik ka da kayo. Pari Jimmy, agyaman akta na sabat ka, adda ko maibagak. Ngamin, addain lako ni bakit mo kanyak a sapatos, ngam tinakaw na gayam a sapatos ni Tata Julio. Aha. Pakibagam kan ko na nga isubli na ko matay bayad ko asang aribo. Tinakaw na mat gayam tinlako na kanyak. Anya? Amangan mat no nagbidot ka lang, Ginaw. Sige pare, palutputam ni bakit mo. Aday ta, naisupot ko dati pantalon ti anak ni Mrs. Go. Hay, original da ito. Ilakok, naisupay akwarta. Agawid akon. Lolit, ingka ijay kusina. Talam dagiti groceries tayawid mon. Kan alamatan tay natda si daan tayawid mon. Ha? Ingkaan, Lolit. Ado a grocery dagi jay. Itad kon ka. Ninay. Nagaduday tan agrocery. Bakit? Tinakaw mo ka di na kita? Anya, kalakit din aya. Inted ni Mrs. Go. Uray ti si daon, inted na. Ay, ipasiguradong laeng ented ni Mrs. Gauda kita. Tano saan? Amang numatibab ka, ha? Mangibabain kang asawa. Anya ti saksawam? Tinakaw mo ti sapatos nila kay Julio. Kat inlakom kini Ginaw. Ha? Mala, inka isubli ti sang ribaw nga imbaganakin ka. Yawanan inggatang kun iti hapkaban a bagas. Isungarod nga ado ti bagas tayo ita. Ay, inak isubli ti sang ribo ni pare Ginaw. Kababain ti aramid mo. Ha? Kwa? Mangibabain kang asawa. No di ka palagsardeng iti mading aramid mo, ay kat isinakan. Maestra Shirley, agawid akon Tanakupin kon dagiti linabaak akawusyaw. Sige, Lolit. Mabit lang, taitad ko titangdan mo. Atoy. Agyamanak, Maestra Shirley. Paayaban kan tumanan inton agpalaba. Wen, ma'am. Paayaban nak nulat ta. Adakla iji balay mi, ma'am.
Ninayuna kon iti tallugasot ti tangdan mo ang naglaba. Tapno adda igatang mo iti tinapay dagiti anak mo. Agyaman ako unay, ma'am. O sige nga ron, ma'am, innakaon. Naimbaglaangan ta saan na kinalkal ti bagkaw. Nakita nakit ko man tay cellphone nga inalak. Nginginaan a cellphone. Inikat ko adagos ti SIM card na, idinapanak ijay CR da. Ila ako kiti nangina. Jimmy, nasaya at adda ka dito'y paraangan nyo. Adda ka din ni Lolit. Awan ma'am, napanakilabada iti balay ni Mrs. Go. Adda nga min napukaw ijay balay a cellphone. Cellphone ti anak ko dayjay. Iti aldaw akaadda ni bakat mo ijay balay. Tanaglabakit nga rod. Adda pa ilaang mat dayjay a cellphone. Awan mat ti sabali akadwak iti daydi nga aldaw. Tarimor amin akabalay ko. Nilaang lolit ti kadwak ijay balay. Aha, No di na isubli. Agsango kami laangan iti barangay hall. Ta ikamang ko daytoy iti barangay. Sige ma'am, ikamang mulat ta. Awanen bibiyang ko itasawak. Makaambaw ni tibiyag na. Lakay, papaayabandak mo to ni barangay hall? O di mapan ka. Apay ngay nga ta. Managtakla day ta iti panaglabadak. Inkaki din. Apay nga taya. Taan niya tinam na mamarasaon. Ha? Mala, inkan lulait. Agur uray dan iji barangay hall. Inkasangwan ti basol mau. Adda dito'y barangay hall, dagiti nagreklamo, kontraken ka, Lolit. Wine, may isa ka nagreklamaw. Oray siyak, agreklamo akmat. Nagrarana amin dito'y barangay hall, iso pinayaban ka, Lolit. Agtatakaw ka lulit. Naisublimot kit di tay sapatos ko at tinakaw mau. Gapaw, tayin subli ni Ginaw. Isungay mayaklat ta, tay reklamo ka, tapno saan munton nga ulitin pay. Pinaglaba ka lang ka dagiti kawaskaw. Takawan nakpay. Gusto mo, tinted ko asul daw. Ninayon nakpay. Tinakawan nakpay. Oray siyak, tunggalumay kaglabay je balay, nayunak ti sweldom, tamok mat akasapulam. Saan laday ta? Isupot mo pa'y dagiti amin na matda a merienda, katyawid mo. Ay unay daytan. Saan laday ta? Isupot mo pa'y dagiti amin amatda asidaan. Katyawid mo. Kansaan laday ta? Gapota ik-ikang kapay iti ado groceries. Agasang may dayta lulait. Nagsaya at gayam ni Mrs. Gukun ka. Kwa? Sa ita, takawan nakpay. Tinakaw mo tay nginginaan a pantalon ti anak ko. Sapay paborito na dayjay a pantalon. Agtatakaw ka gayam lulait. Ita, Lolit, aklonam ka di at tinakaw mo ti pantalon ti anak ko. Tano saan? Agkita talangan ijay korte. Kayat mo? Owan, Mrs. Gong. Shock, tinangala. Ha? Talaga nga inamin mo asikat tinang takaw iti pantalon ti anak ko. Pues, naskan nga agmulta ka, gapo iti kasta nga ramid mo. Anya kanida ito'y ngay naramid mo, Lolit. Katsyak mat, Kapitan. Tinakaw na ti cellphone ti anak ko. Anya tima ko na, Lolit. Naskan na multaan tayo, Kapitan. Ngamin, no di tayo multaan, aramiden nan tumanan. Saan da ko maamultaan? Ta isublik amin dagiti tinaktakaw ko, Mrs. Go, Maestra Shirley. Awan nga min babain mo. Iso naskan nga agmulta ka. Kanuno nga, Mrs. Go. Lakay, pangasip na tulungan nak. Nagdaklagatan ti multak. Awan bibiyang kaw. Agtatakaw kamot nga main. Lakay, kasyan na kadiya. Inaramid ko lang ti kasta. Tapno da ilako, katigatang ko iti kanan dagiti anak ta. Sige, ipapantan na kasta. Ngam ti dakas, tinaktakaw mo mait. Mangibabain kang asawa, agsina talagay. Isinanak? Wen, gaputa jak kayat ti asawa ngagtatakaw. Isong agsinatan, umanaw kan biti balay. Ay, sa dino ti papanam lulait. Adamot bag nga igamaw.
Nudiga po kada kayo. Saan ko mga insina nilakay ko? Ay, manyalaki din aya. Da kami pa'y tinakabasol. Naisubli lang nga rodan di sapatos yo. Impabarangay dakpay. Nita, sika pa'y tinatangsay. Ay talaga nagalas ti ugalim Iso nga insina na kanila kay Mau, gaputa dakes ti ugalim. Imbabain mo iti husto di asawap. Lakay! Ilukat mo tiri daw! Lakay! Jimmy, lakay! Ilukat mo tiri daw! Pastor ka ng kadia, lakay! Aw, apay nga dakan dito'y balay. Saan ka di pinapanaw kan? Pangasim ka di alakay, tapastor ka nang. Awan sa bali apapanak. Kasyan na ka di alakay. Jimmy, asawa. Di mo man ulit-ulitin ti awag mo kanyak alakay. Kandinak man awagan iti Jimmy, asawak. Makapadurmen ka. Pumanaw kan. Ay, anya laki din ti kastoy aya. Tayin sukat na kunti ang sawak. Addan babae na. Kakaruba! Addan babae ti asawak. Insukat na kon! Manaw kan, mangibabain ka talaga. Lolit, adda ka dito'y paraangan mi ti kastoy arabi Insinanak nga rodan ni Jimmy. Apa yan? Awan sa balya pagkamangang Gino. Anya lakit din ayati kastoy abiyag ka. Ay. Di mo ilao ti sangit mo Ang mga nuan niya ti kunaan dagiti ka arubak. Gino. Agawit kakit din. Ingkay aywan nila kay mo. Sikamot lang ti aking basol no apay nga insina na kanila kay mo. Gino, pangasim na tulungan nak. Tap nagsinubyan kamin kanila kay ko. Pangasim ka di, Gino. Pinaturog ko ni bakit mo ijay balay mi idirabi pare Jimmy. Gaputa ilaaw na matinti sangit na ijerwar. Kababain kadagiti karuba mi. Anya? Ay, awan babain mo talaga lulay. Lakay. Anya kay lakit din ay ang agasawa. Urnusen nyo ti parikotyo. Ay, jak kayatan ni lulay pari Jimmy. Agtatakaw mag. Anya kalakit din ay pare Jimmy. Isungarod nga agtungtung kayo adwa. Pakawanin naklakay. Ikarik sana na maulit. O sige, agpakada ako pare Jimmy. Intulot ko lang dito ini bakit mo. Katin ako na. Kat sapay la ko matagtungtung kayo anasayaat. Sige, pari Ginaw. Sige, agpatuloy ako. Jimmy, pakawanin na ka din Agsinubliantan. Saan? Saan ka na kayat? Iso arumwar kan diti balay. Pumanaw kan? Lakay. Nangagmaw timbagak lulay. Jak kayat tagtatakaw ng asawa. Jak kayat ti asawa mang ibabain. Rumwar kan diti balay. Pumanaw kan. Di kan pagan anong asawa. Malah, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga inday pinaulwan. La Bandera! Ito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Anyat ko nam. Mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakos na no sad paminsan. Sa bagay mo't kitdi Ay katuan mapantayo. Sana bale, siyak ti makamu iti amin. Siguro. Adda midyer bonus yun niya. Isong agaw awis ka ije bagyaw. One, adamot basit. Umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umaya ka friend. Adda mangay ayab ka na tayo. Joyce! Wan ngagpaiso. Babae mo. Anya nga tatibaga na aya.
Mabiit lang. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpaypayapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di, Mike. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti rupropa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay matkit di, ah. O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na dahito kawus ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang a pagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo. Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na kat. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all at talaga! Oh, apay manan akas ta ti bagbagam? Sana all manan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Di video yo ijay bagyo. Ha? Ay na! Manulaang nga oras din na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok a 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anyan? Namukla ko maamasabat yung dahi a vlogger. Imaya ko mamat. Sigurado asikatak mat itan. Anya? Makabanok ka talaga ti agtrabaho, pari upong. Si kakit di mat kumare. Amin mo't at trabaho kit makabanaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, maray. Sa bagay matkit di, Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Kwa. Buy-buyag man na ito'y video da Joyce Kenbogan, di kalman. Bijaw? Wen maray. Kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos. Ngamnay. Imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kenbogan. Sikat dan. Gapoy ti dayja how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyakman mo ti alaan na iti video. Apay, kasta tila nga managaway. Bakay? Nakarupang kamanay. Siguro, adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Ha? Sumardeng ka man si Kalakay? Tunggal agawid ak akas to'y tila nga? Kanayon akas ta ti ibagam. Isula ang mga mintam mo ka makagapaw. Bakay? Apay nga minaya? Marurudak. Kunamlan asino ak kapintasan da Joyce Kenbogan. Ha? Tapay? Siguro, nakita niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan, ida? Dayjay tulakit din, ti apalak. No saan ka nga umapal? Saan magkumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung nagita nga style mo Anya? Ay namaray. Nakita mo ka di viral a video da Joyce Kenbogan. Ay no? Gapo iti da jay. Namimpinsan mo na simikat da. May sakamot, pare. Apay, makaay-ayo. Ay, ajay video da. Anya? Anya laang ay pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. Anya? Ay, orayem, pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Putom day ta. Adayo mat ang addalangak. Kumpara kadabugan. Anya?
Nay, apay ay, aldawang di ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinungar ti papanamay, nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inakman mat iji town. Inak sa pulin di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko dito yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, mapukpukaw sa amot tan tilimbong ti panuno mo, milang, Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada ang nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya, mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no? Iti anyaga po. Awan mo tidakas ngay narami takan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya, para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, na yun ni Milang aya. Kat, nasakit tinakam na taadon a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ay, ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin matlangan. Apalan na. Makabanog. Anya, naala na kan iti video di vlogger anapan mo si Napaul. Saan nga rod? Mano nga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce, ngamawan mo't. Ay, unay ka na ya. Bas sila day taabanag, No apay pa lang amin ang masapol nga aramidam. No kaya't mo asumikat, di video am tabagbagay mo, Tas si ka mismo ti mangipaus. Ay na, Chris, sikat ti awan panunot na. No siyak ti mangipost, manulaang nga ti mangbuya. Basit lang ti followers ko anya. No di vlogger ti mangipost, ado ti mangbuya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti ipost na dayjay. Ay, umabot iti milyon ti mangbuya. Rabiain, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manen iji taon Sa pulat da a vlogger. Kay, saan ka manan ama panagtramahaw? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da how much is your outfit? Ay, talaga anapukawin ti limbong ti panuno mo, Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da lakay. Naglawa iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Ay, anya laki ideng. Saan pa ana magaanday takawis maw? Ngam isuot mo latta. Apag iso no dumano nak iti town na magaanton. Ken apag iso makitak da a vlogger. Anya? Ay, jakon amuno niya ti aramidek king ka, milang, Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat dahi how much is your outfit? Dinagsayatan. Makamu ka man langan iti biyag mo. Wen, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat. Ibagak to asaan asika ti asawa. Nay, si kamagdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Ada ka diti mapan mo atindaran nga okasyon. Inakman iji town. Bareng itangal daw, masalaw ko di vlogger anapan ko matla ang binirok idi kalman. Ha? Ni ko ngay, how much is your outfit? Tasyak man mati agpasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa pulin da a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod da babae?
Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Bogan ang masalaw mi day a vlogger? Una yan aya. Agasam man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw. Tapno lang mapanabirokin di vlogger. Inton ko na ikat lang rod iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang town. Dishwasher iti may sa pakanan. Ngam ni, saan ka nung arod asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na pa nagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulang. Hoy, Milang, kasasao ka, oh. Sumungbak ka mo, Saan nga road? Saan? Saan? Nawatam? Anya, ay unay mo dato, Agdamdamag aklain. Makapungtok ka mo, No nakita, di saan kumaakas ti tilangak. No nakita, di naragsaka kumaan nagawid. Hay, anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rod sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan dagiti tattao. Iunay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay, apalam. Ay saus Milang, adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kastama pan mo sa pulan di vlogger, anang ipos kadakwada. Anya? Agaramig kay tinasayaat, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dato, Oh, anya. Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak anong mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging gayton biyernes. Sabado kan Domingo, saan ang kasumrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rod nga inlabak di kawaskaw, kan imbabad kumutan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatak no bilang laang. Saan to laang walking 10,000K? No diket, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kawaskaw. Ay na, pangaasim Milang, pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami kuking ka, oh. Na yan ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Duwala ang aldaw nga awana. Ngam nangalamatan iti sabali a para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kubasol mo Oh, nagkunang aming king kaasang kasumrag. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asang kaanapan. Ang sa amay to. Ha? Ay, anya laki din Milang. Gapo lang ta si Mika dabugan, kaya mumay. Gapo iti apal maw, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang dyan nagsingpa nga maw, Milang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay ayaten ka, Sabel. Kat urayak lata ti panangsungbat mo kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayat, Alan. Nupay kasta. Idarirag ko lata ti panagayat ko ken ka. Saan mo kumaliplipatan nga ayatin ka unay? Amok day ta, Alan. Ngamkas itinakon-akon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat urayak lata no kaano asong batan nak. Ngamjak ipanamnamakon ka, Sa anak mo ta sigurado itirik na. Nasken at tingitingak ka na imbag. Sakbay asong batan ka, Alan. Oh, ato Isabel, itkang ka iti prutas.
Sagot ko kan ka. Nagduduma prutas ken nagngingi na dagita. Ha? Apay nga ikanak iti prutas, tatapanyong. Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanyak, Sabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, manong panyong. Kasta, mayat adengkain. Umubigak no kasta. Kat agyaman ang kadagiti inyag mo aprutas ha, manong panyong. Awan anyaman na, Sabel. Mangyegak tumanen. Ha? Sigurado ka? Awen, iso nga ibagam no anya dagiti kayat mo prutas. Ta isunto tiyag ko intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanakan Helen, nasaya at tainmay ka dito'y balay ko. Agluto ka man iti naimas asidaan Anya asidaan, Auntie Tasha. Uray anya ingkalatta dita kusinak. Ta agluto ka iti naimas asidaan. Ada pork chop ijay ref. Ada matanatan. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, ante? Awan, ngam inak to padawatan tay gayam ko. Asino? Mamuam tulata no asino. Aguray kayo, ante. In love kayon samot. Ape akasta ti pa nagkirim-kirim dagiti matayo. Uwan nga rod ka anakan. Ay na, in love ka talaga. Iso asike. Agluto ka man kitdi, tay nakto ikan, tay naka-in love. Sige, ante. Ilutuan kayo nga rod, iti sidaan. Among ka di kasinsin, Sabel. Na-in-love ni Auntie Tasha. Sino tinaka-inlaban na? Di namat imbaga. Sikreto ka no. Kat, ikasta talaga kasinsin. Bakbakutanon. Nga ma-in-love pa'y laang. O apay, hingga po tabakit, saanan ama in love? Sa bagay. Nga masino nga ta tinaka-inlaban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa ma-in-love. Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na, kadagiti nag-araram kan kwa na idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pay laang. Kat nasayat mat, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alan Barok, inayaban ka dito'y balay ko, takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko, no napintas mo't lang. Dahito yo, nay, kat mayat mo't angkal, imbag man ta nakagatang ka itibuts mo angkal. Wen ka anakan, imbagla apang purma mo't Wen mo't angkal? Anda ka di purpurmaan nyo abakait. Anya abakait? Balasang de purpurmaak. Nagpintas a balasang. Anyan? Ay kat mayat angkal. Kita man no mayat to'y boots ko. Mabit lang tayo suot ko Timay sa. Anday ta. Wanya. Bagay ko kanimat lang kanakan. Wow! Wanangkal. Bagay ulaunay. Ad-adan atim maer kayo angkal. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng, agar aram samot kan ka ni Tata Panyong. Ay, pudnot ako nam. In may simarungkar idi na minsan. Kat nagado ti awit na aprutas. Kay, okay laang kan ka? Asar sarungkaran na ka tilakay? Awan parikot dita. Tawan mo't dakas ngar aramiden na. Kan nasayat mo ti panakisarsarita na. Kat, kasano ni Alan? Ay na, may samot da dyan napingat nga grayo kanya, kasinsin. Ay, agang ka nga agkaribal. Ha?
Anya ti kunam? Pudnomat. Agangkel dagi dyan. Ay, alan, mangpili kan iti sungbatam kadakwada. Tay ububeng, wano tay laklakay. Auntie Tasha, umay kay ikan iti nateng. Apit ni tatang ije garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya aten, tada libre anateng. Ay, aguri kayo man, auntie. Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, auntie. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, ta nagpaili Kat mayat matibuyan na, auntie. Sabong-sabungan analabaga. Kas kaila balasangan iti kasta abistida yo. ay nagsaya atin no kasta kaanakan. Apay, auntie? Amom ngamin Sabel kaanakan. Adda na kainlavak. Ala ni auntie. Kinikilig. Aywan kaanakan. Nainlavak ngamin. Okay, auntie. Karbangan nyo dayta. Nga masino nga tinakainlavan nyo? Uy, ko ni bagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay nagtuharman dahi jay. Aya? Ala, auntie? Kat, sige Agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo. Day, sika ka di day, Tasha. Na, kaslay moving kamay. Wan, panyuang siyak. Anya day ta igamaw, malukong mait. Umay kay kan iti sidaan. Nagataan nga abaday ta. Naimas kan nananam. Iti sukon iti lamisaan. Ay, ket, agyaman na ka, Tasha. Imbag man ta umay nakpadigwan. Wan day ta impadikokan ka. Kat ginita ang aba with love. Ha? Aya, adapay with love na? Ay, syempre Ay, ket, agyaman na ka ron, Tasha. Nagbanglo ka matan, Tasha? Wana, natural anabanglo gaputa nagdigosak. Aya. Ala, ket agyaman na kitim padigom. Aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Uncle. At itiparakan ka. Ay, suwa, kanakan. Umayak makikape. Mayat. Kasano nga, Uncle? Naaram yun tay babae ang nakainlaban yaw. Jak pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarong karan. Ngamin, kaslada nam namaksi ka. No kaya't yo, tulungan kayo para kenkwana. Ilakad kayo. Anya? Apay, ipagarup mo ka di ajak kabalan kanakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga arman deta nakainlaban nyo, Uncle? Anya kalakit din na yakanakan. Awan ka dit ipanagtalag mo kanyak. Ala sapay ko mga road, tasong batan na kayong to, Uncle. Kasta, sinong bata mo ni Alan, kasinsen? Uwan, kasinsin. Sinong bata kun Gapot agayata kun kwa na. Kan nabayag mo tan yung agar-aram kanyak ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong bata matlangan? Kat si kangay, kaano asong batam ti agar-aram kan ka. Kasano asong bata? Kat saan kumot nga ay ayaton?
Jakla kaya tikas di lalaki, sadot mo't. Anya nga iti ipakanan to iti agbalin a pamilyami no bilang. Sabagay, imbagken ka tanagagat nga trabaho ni Alan. Kanjak makita amapan makiin-inom dita. Dayta ti kayat ko kenkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamot nga adakas ken ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at tanaranaan ka diti paraangam nga agtugtugaw. Anyan tilangam, Tasha. Nakashort pan ka. Wan, kana adawit ko ang merienda. Ang merienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilabs ko kat agimon dayjay. Ha? Labs mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawid kan Tasha. Nakashort pan kakit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Ala, agawid kan Tasha. Di ka nagpacharming kanyak. Gaputa addan labs ko. Kat saan asika? Agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashort pan kayo, mat. Helen ka, anakan. Nanay, agore ka. Anya ka di taawit yu, anak kasupot. Merienda. Ako na kamirindaan mi kan ni Panyong. Nasa Iraq iti imbagana. Anya? Ni Tata Panyong? Wan. Agore kayo, Auntie. Apay ka dingag sangsangit kayo. Nasagtanak ngamin iti imbagana. Nga ada ka no labs na. Kat ang mga no agimon no makita na kami adwa. Agore kayo, Auntie. Ni kadit tatapan yung ti kunayo anak kainlaban niyo? Wan ka anak ni Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan niyo? Wan nga rod. What? Nga madakan no labs na kud sana siya. Auntie, amoy ka ding agar-aram ni tatapan yung kani kasinsin Sabel? Ha? Wan, Auntie. Agdoyos ni tatapan yung kani kasinsin Sabel. Sabel, ipagsak ti panagayat ko kan ka. Agayataken ka. Nusumbatan nak, ikalay sa kaadagos. Ay, tatapan yung diritsaan kan ha? Ada sinong batak ti ayat na? Sino ngay? Ni Alan akaanakan nyo. Isu ti ay ayatat. Agayan ayat kamin. Anya? Lading itok tata. Isu amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin nyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan nyo? Apay ngay ka, anakan. Apay ngay. Angkal, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kin Isabel. Apay adi mo yung baga kanyak. Ani gayam Sabel tar armam. Kuha ngamin angkal. Di kayo mat ngamin nagdamdamag? Imposible adi mo ammo. Ani Isabel tinakain labak. Nasaw ni Isabel kanyak asar-sarong karam kanu angkal. Ngam kunanamat asaan nakakanwa kayat. Katsak ti kayat na. Anya kamatan ka anakan? Impabusoy mo kumalatakan niya ako na. Kaslawan pa nang ipatig mo kanya ka, angkal mo. Angkal, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga rod asika ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Tasak nga rod ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agam mo? Anya? Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Ha? Apay nga, angkal. Ngamen! Inagaw mo ti babaeng ay ayatek! Manipod ita! Saan tan nga agam mo? Jak ni namnama asi kagayam ti ay ayatan ni Panyong, Sabel. Apay adi mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta?
Ni Tata Panyong ti pagpapacharmingan nyo, anti? Iso ti nakainlabak. Ngam, si kamot gayam ti kayat na. Ha! Di mo pala impabusoy kanyak. Ha! Agsapol kay ti padam nga ububing. Ay, sige, anti. Ituloy yung lahat ti agpapansin ka ni Tata Panyong. Ngamin, saan mat nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha? Ni Alan ti ay ayatak, anti. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan? Anya tikat katawa am hilig. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Isabel. Kat da kayo mat. Agayat kayo mat ka ni Tata Panyong. Hay. Ngam, da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Tan Isabel, ni Alan, ti maibagay kan kwa na. Iso asaan nyo kuman akagura ni Kasinsin Isabel. Ngamin, saan namot abasol no agayat kan kwa na ni Tata Panyong. Helen ka anakan, ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem, no di nakamot ay ayaten, anti. Awan mabalin mo. Uncle, mayak man makikapiyakan ka. Inyalaan ka iti red wine mo. Ay, kagurgura ka akaanakan. Anya kalakit din ay, Uncle. Di na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatem ni Isabel. No di nakamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot ngamin apasalsalay. Agkalay sa kami ton kin Isabel, Uncle. Da kami tinay ka rin iti tunggal maysa. Iso amang sapol kayo ni ti sabali. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, Uncle. Naimbag nga oras mo, Tasha. Umay ka man pa siya rin dito'y balay mo. Oh, apay. Ada ka din na pati nga iba Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ha? Ay na, Panyong. Naragsa ka ka nakangagiti imbagam. Wen, Tasha. Anya nga tano si kalaangan ti Armand? Ha? Anya? Arman na? Wen, Armand ka. Ay, sige agparamakan ka, Panyong. Ni Isabel ti ayatek. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nga uray ay ayatek ni Isabel. No dinakmat ay ayatain, awan mabalin ka. Awan, kastamati ko na ni Helen kanyak akaanakak. Uray ay ayatan ka, no dinakmat ay ayatan, awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti maibagay kanyak, Tasha. Isu asige, agayan ayatan. Ngamin, mariknak nga agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha. Agayan ayatan, Wen. Wan, Panyong. Agayan ayatan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga kadagiti office mate tayo, Kasano ayak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ay na, nag-sweet kayon to pay. Permi ang nagdinek kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam. Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha?
Iso dayta. Nakita mo iti personal di boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka natayag. Wen, kasla artista si ka. Ay na, nagpudaw. At dasiding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panangipost ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiinyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wen nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idinto ni Kati kat. Ni Kathy kat. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Bing, maadatan dito balay ni. Asidigla ang mudgayam da ito balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saanin, ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han? Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmit ako kuriputan Han? 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, nga ikis ka? Ay, ada makakita ka data. Inton maminsan to nga raw din. Inakon, basta laglagi pa. Ay, ayatan ka. Inyam amom kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to ka nun. Pudno gayam di ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo di boyfriend mo. Pagchichismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, naadala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, asino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdenggam, ta ilaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't nga ibrik ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultulang ko. Umay ka dito ay kanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyud din. Maperdi ti poise ko. Dito'y talingad nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyudin nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon no amom. Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kati. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kati. Nakadumugan ni Kathy di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ama depres. Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, kasaan nakamat ita nga intulod ni Jan. Agmay sakamat anagawid. Mapanak kiji kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matla ang boyfriend mo ni Jan.
Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanen no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mo't mabiiten. Idi kwan, dinamagda kanya no imbitaram ida. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan ka sar ama pasamak. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Jak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Apay ngay. Nangagmumad di pa nakisarita na kanya kidi kalman. Ay awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Idi pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isumit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat idi kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagong-ungat kanya, pinagong tanak mutin. Ay imbaglaan, tawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Anya nga iti serbi na amakirelasyon kakenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Awan nga ron, naggidandaan na awan kan ka. Agasam apasamak itibiyag. Oy, Oh, apay manin aya. Kit-kita man nakatuto kak iti trabaho. at damanin ikismis ko kan kamadamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Jan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Jan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na day chay. Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta ang makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan da iti dayja ajan. Anya ko mati aramidem. Di mo la baybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mula ang kankwa na jay Diyos analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila ibagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalin matkat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laang. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kaya ti agaramid iti gayuma. Diyak kaya ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pay laang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang? Ha, naglukon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pang panunuta manang. Dakas dayta. Limbok magak mat ngamin. Iso ana umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalakalangamin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da? Oray man si kati katangusan iti agong, no awan met apil mo,
awan lata. Nangisitakpay ngamin. Naapay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pay lapo mo daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tanday tabagim. Gapulaang iti panang i-break kan kaday jay adyan. Anya lakit din. Saan laang nga iso ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kon manang. Di tagabangko day ta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at tadda savings mo. Ituloy ko manin ti agitin agurnungak iti ado a kwarta. Wen tapno addan to utangek. Anya nga utangam. Kat, an-anom ti savings mo. Awan pa'y mat-asawam. Agtor kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino, ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti agtor dito Thailand. Nakakita ak matlangin iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantian niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kit-kita lang day tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas na abag. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Kitagsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. O, asino di agriring ti cellphone na? Ay, sana siyak? Dahil ti cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasano asong batak? Katnimot dyan dahil ti umawawag. Ni Jan nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaang, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaang dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatin ka pailaang, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayatek. Akaskin ka. Apay, awanin ti kaskanyak mabalin mo a kwartaan? Saan kamit ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko ging kakati. Ay, di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan makisinublian akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mat. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ta ti ganabon ti kaskan ka. Kwarta laang ti kayat mo kanyak. Saan ka akayatan dyan? Mangsapol ka langan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babain mo? Day talamang laklaka ti amom? Pagkwartaam ti babae? Kati! Kati! Di nakmat panawan na! Kati! Ayayatan ka! Ay, awanin. Pimanawan ni Kati. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.